of September. Kuble yepi baro. Te montagasngi kasngi kha jong kamaria te suti. Nabanda jongi kasngi bakrao ban nganget mafi baro pila ada krelupa ban montagasngi wat klet jing doai karpang haying grocery kalitini kiwe jing doai kamaria montagasngi oleh namar kami jong jisu kami jong kabalang bat kami jongi iwe pa iwe te ha kabalang jongi ni raketang lai tiligi singi kha jong jisu kadega Christmas singi kha jong Yohanes nong pan baptist bat montaga singi kha jong ka Maria par ha ka gospel ni kawi ka jaga ba khine baro laingot kila yakandola dengan peni pi hangno no ha ka gospel katkum Lukas kalanong ka ba ningkong dekat lai phokandai tartar pet ka Maria hadin bala ong ya angel Gabriel ngalong syakri utrai ka gospel ko angumne amslem hadin ka Maria kala krela krumbat kala let bak sharilum Shashanong ka Judea, kala let shayingu Sakaraya bat kala ay kublaya ka Elizabeth. Pitip balik ka Maria kala let siya ka Injong Elizabeth. Kinikilong si para arkami. Balik, namar, hindi ba suto bahagane. Ha kane ka parthe baro kawe ladon tang kawe ka bari kansa suto ya ka Maria habakan keren. Balik, Mesin bakori la ong yeka bakan salong kami jong o nong penim but angel Gabriel long lupai ka Maria pen sa sinong Elizabeth matkaro kan sa pon kon laga bo jong mesin bakori namar ublela karko yeki Sakaria bat Elizabeth te kala tip lada ngalik yutu ya Elizabeth kansa soto gene kiwe kinnam sut mano ganam soto Gajing jaga bala jahaka. Kane kalong kawi gajing sisya mga mafi ngideban kanmao. Balay. Haka jingi mansin jingi ngidan kam ki parlok ki ba itu bahengi. Ba mangiring itu baheki. Ngide balong parlok bat baro. Re napanda ki kam mansim. Nginam sngap kulmar yeno. Ay nuksa. Pi ba duai bahaya ka Maria pi ba duai rosary. Pi kran ba duai bom tu iya sepang ka Maria ba Haka jaga bapin pensutu yeki pensa kulmar jingmot mafi. Mo te naga nega daw ka Maria kala mare sa Elizabeth namar baro arngot kinsa sutu kala ja uble ulale ayu na banda jonki. Nidon kam kum kineki parlok mensim. Te pet anda kila let satai raja ayu ka Maria kala ayu kuble Elizabeth but haga ta kapor kine ki arngot ki khulong kila ay kuble we pat kine long kami kila ay kuble dakti khulong kila ay kuble na munsim of best ganes but jisu fide ban pule kane baro ga jangne ban khamtam lele mata singe ko ban pon kan mai fi kane gakten jong Elizabeth ka ong kumne ka Maria suk mafi kabalangit ba kakten utrai kan sa urlong da shisha ko himen ko para bayit Sengap yang suk mafi kabalangit bakaktin utrai kan sa urlong da shisha. Mga mafi ngikwa banyo ka juga jing suk. Very simple. Tanggawi ka kambale. Pule, bad ngit, bad kongo ya kaktin jumble. Ka juga jing suk baga Maria kalayo mga mafi ngin sa yo. Is correct. Sengap suk mafi balay. Namar pilangit bakaktin utrai kan sa urlong da shisha. Ni menta kene kapor COVID ni pai sarum seneng mano bo ongkum ne mano bo bata hengne laja ayu satai ni singa bat ni kloiban kongo ya kaktin jongki very bad nin kongo ya kaktin jong utrai ngamut banong ke ba ki doctor ki ong phi sarkar ni kongo tas ya laga jong re ke jinge ha mansim jingi ka de barbor ya kaktin jong utrai but naga nega daw piosngo ka Maria ka bo ongkum no ka jing roi jongka ka donor janga ka European dan boram ya utrai at ka mansim janga ka shad kemen hau ble bale namar kala nget ya kaktin jong utrai ko himen ko para bayit utasingi lamba ka jinge sailam janga Maria te suti ble bran bor baro pa barukon baro mansim ba ko don kar ko gadai